Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruiba pau Security Force na Surachanpur amasung Imphal East gi khusukulai kya phagatle tongan ba lal holub ani gi miyo ani su phagat pangamle Manipurda amuktang sizinaraga hundokpa plastic ki polam sing thingbagi matangda miyo 13 na saba monitoring committee ama semkhre Supreme Court na Workforce Amendment Act 2015 gi hearing ngasi nungthil makha sathagani amasung Kendragi Mantri Sarbanand Sonowal na hairi hithangpham sing chawkhalakpa amasung Maitri India na singba digital platform singi matengna maritime gi lamda Bharat na chauna awanba purakpa ngamle Security Force na Surachanpur Jilla gi Saidan Village dagi kusukulai kya phagatlaba polam singi manungda 303 rifle ama 9mm gi pistol ama magazine yauba semtoklaba carbine machine gun ama local made single barrel gun ama pompi ani mortar amana singba polam kya yauri Security Force na Imphal West Jilla gi phayengdagi aina thingkhraba loop KYKL gi miyo ema fare atopa thaudok amada thiba humbagi thabak chathabada Imphal East ki Kontha Halup Makhalekai dagi su KCP Lalumba Group ki miyo ama ngarang phakhi mangondagi maru taruk yauba 9mm gi pistol ama .32 gi pistol gi magazine ani phangle amaromda Manipur Police na huran khiba gari sing phagat pagi thabak chathakre ngarang saka mari panba gari mapan yauna punna gari 15 phagat khi Manipurda amuktang sizinaraga hundokpa plastic ki polam sing thingbagi matangda kupna yengsinnaba miyo 13 na saba monitoring committee ama Imphal West Jilla gi oina semkhre Imphal West Jilla gi Deputy Commissioner Mayang Nongbam Rajkumar na thokpa cherol amana hai committee asida Imphal West ki Deputy Commissioner Mahud Bibhag ki mihut kangbu singh Public Works Department Rural Development amadi Panchayati Raj Tribal Affairs and Hills Rural Road Development Agency Manipur Pollution Control Board amasung District Industry Center gi mihut singh yauri Scientific Rearing of Pig haiba hiramda nongmagi oiba training program ama ngarang awang sekmai kaujeng leimagi multipurpose hall da pangthokre training program asi District Veterinary Office Imphal West amadi United Committee Manipur awang sekmai unit na punna sinbani training aduda lawmini furom na saruk yakhi Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada Back to School haina mingthonba campaign ama lamjing lairembi apunba village federation sinduna Pukhau na harupta hojik pangthokli thoromasida village level federation gi self help group ki members singbu mahimasing tambibagi thorangsu yauri tha amasum na chatharakpa World Oral Health Day palan ga mari leinana Imphal West ki Wangoi Community Health Center dangarang OPD da layeng balakpa mioi singda chinya fana thamnabagi matangda doctor singa wari sanakhi loinana chinya fana thambana miyoibagi pukning wakhal fana thambada su mateng oi haina doctor singna phongdokhi tabiriba pawse Akasbani Imphal dagini Supreme Court na Workforce Amendment Act 2015 gi matangda interim order pinaba tharang toramba dungarang tokre masi Supreme Court ki bench amana hanglakhiba maroiba wahang ahongi pakhum pinabagi damak kendra na matam kharaga pibinaba haijarakpadagi tokhibani Chief Justice Sanjeev Khanna amasung Justice Singh PV Sanjay Kumar amasung KV Vishwanathana saba judge ahongi bench na Workforce Amendment Act 2015 singna duna tharakpa wakat kya gi hearing jathaduna lakpani hearing asi ngasi nungthil pung ani da makha sathagani Kendragi Ports Shipping amasung Waterways Mantri Sarbanand Sonowal na hairi hithangpham sing chawkhalakpa amasung Maitri India na singba digital platform singi matengna maritime gi lamda Bharat na chauna awanba purakpa ngamle New Delhi da ngarang pangthokpa India Middle East Europe Economic Corridor IMEC conclave 2015 da wangangbada Sri Sonowal na hai malemgi lebak singi marakta henna mari fagathanbada IMEC na achoba thodang lauri mangna hai corridor asina Bharat Middle East amasung Europe ki marakta tungkoiba amasung asoi angam yaudaba lalolitiki lambi thamba ngamle Thoramduda wangangbada Commerce amasung Industry Mantri Piyush Goyal na hai Bharat asi malemgi kaithel ama oirakpaga loinana sel thumgi lamda khwaidagi khumang yangna saukhalakli Sri Goyal na hai leba asina malemgi te lebak singala lolitiki mari hena fagar hana bahonari mangna hai
connectivity, linkages, and economic integration between Asia, the European Gulf, and Europe. With enormous future potential and embedded human security aspect, IMEC is slated not only as an economic project, but also as a political project. The proposed corridor aims at reducing the time and cost of transporting goods from India. Central Reserve Police Force CRPF लिंखत्खिबगी 43 सुबा पालन थौरम ngasi Madhya Pradesh ki Nimusta pangthokre थौरमदुदा गृह मंत्री अमित शाहना CRPF की लेखिद्रबा जवान सिंगी मफमदा शहीद स्थल दा लेकतुने कायखुमनबु उतखी गृह मंत्री अमित शाहना हाई काश्मीर तंपाकता टेरोरिस्ट सिंग थेंगनबा अवांग नोंपोक लमदमदा शांति हंजिलहनबु होनबा अमसुंग छत्तीसगढ़ नक्सलाई सिंग लाक्सिनबु होनबदा CRPF पर्सनल सिंगना अचौबु थौदांग लौरी गृह मंत्रीना CRPF पर्सनल सिंग द गैलेंटरी अवार्ड सु पीखी थौरमदुदा मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सु सरुक याखी बिहार विधानसभा मिखल की मांगोइनना ग्रांड एलायंस की मिफम अमा ngasi नुंगथेल पटना द पांगथोकनी RJD की ऑफिस द पांगथोकदबा मिफम असिदा विधानसभा केंद्र तरुक की विरोधी सिंग सरुक यागनी आकाशवाणी पाउमिन हाई RJD लुसिंगबा तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य की कांग्रेस की इंचार्ज कृष्णा अलाबारू बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट राजेश कुमार लेब दोल सिंह अमसुंग विकासशील इंसान दोल की सीनियर लुचिंगबा सिंह मिफम असिदा सरुक यागनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्नाना महाकी तुंगदा चीफ जस्टिस ओइनबगीदमक BR गवाईबु प्रस्ताव तौरी जस्टिस गवाई सुप्रीम कोर्ट के अनिसुब ख्वाइदगी सीनियर ओइबा जजनी माकी ममिंग केंद्र की आइन मंत्रालयदा जस्टिस संजीव खन्नाना प्रस्ताव तौख्रे हौजिक चीफ जस्टिस ओइरिबा संजीव खन्ना की मतम मथंग थागी 13 लोइरगनी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हाइरी राजस्थान अमसुंग गुजरात ngasi का हेना सागनी पावसिन हाई केरला माहे महाराष्ट्र की मयाई थंग सरुक अमसुंग गुजरात की मफम क्यादा असाब मायोक नगनी अमरोमदा बिहार असम अमसुंग मेघालय की मफम क्यादा ngasi नोंकन चुगनी हाइरी लोकल मेट डिपार्टमेंट ना हिमाचल प्रदेश दा लाकलिबा नुमित निनी असिदा लेन अमसुंग अकनबा नुक्सित यावना नोंकन चुगनी हाइरी ISSF वर्ल्ड कप 2015 की मीटर 10 की एयर पिस्तौल की फाइनल दा भारत की इंदर सिंह सुरसी अमसुंग सौरभ चौधरी की जुराना चाइना की सेंजुन अमसुंग काइहुबु पॉइंट 13-13 माइथीबा पिदुना सना की तकमान लौरे IPL T20 2015 की ngarang sanakiba match amada Delhi Capitals na Rajasthan Royals pu super over da thoikre New Delhi की अरुण जेटली स्टेडियम द सानखिबा मैच अदुदा दिल्ली कैपिटल्स ना अपिबा ओवर कुंदा रन चामा 45 लौखी राजस्थान रॉयल्स सो रन चामा 45 लौबा ngamखी अदुबु टीम अनि अदु सुपर ओवर द अथोई हंतानबदा दिल्ली कैपिटल्स ना राजस्थान रॉयल्स पु थोइखिबनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना सिक्योरिटी फोर्स ना चुराचानपुर अमसुंग इम्फाल ईस्ट की खुसु खुलाई क्या फागले तोंगान तोंगान बा लालहौलुब अनि की मियो अनि सु फागत पंगमले मणिपुर दा अमुक्तंग सिजनरगा हुंदोकपा प्लास्टिक की पोलम सिंग थेंगबगी मतंगदा मियो 13 साबा मॉनिटरिंग कमिटी अमा सेमख्रे सुप्रीम कोर्ट ना वर्क फॉर अमेंडमेंट एक्ट 2015 की हियरिंग ngasi नुंगथिल मखा चथगनी अमसुंग केंद्र की मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ना हाइरी हिथांगफम सिंग चौखलकपा अमसुंग माइत्री इंडिया ना सिंगबा डिजिटल प्लेटफॉर्म सिंगी मतेंगना मेरीटाइम की लमदा भारत चाउना ओनबा पुरकपा ngamle पाउ लोइजरे।